ça qu'a fait ça, mes victimes? C'est belle. Je dis un peu une belle vidéo pour vous. Avant de commencer, je salue tout qui est sur la chaîne. Si c'est la première fois venir, bienvenue. Ou même qui est toujours là. Merci, guys. So, comme nous avons moi, non, l'autre, c'est pas l'autre pays, non? On l'a cité toujours Florida. But, moi, ça m'avait dit Sam. Et aujourd'hui, c'est Easter Sunday. OK? Nous ne sommes pas à l'église, but. Nous disons que ça, on nous fait un bel petit bagage pour tout le monde. Quand nous allons faire un challenge pour vous, guys. Nous allons faire, qui j'aurais là? Egg hunt? Egg hunting. Egg hunting, I don't know, guys. Quand nous allons mettre 0, et then il y a chercher pour les gens qui jouent plus là. Les gens qui jouent plus là, la bien, et then ils ont surprise tout. Les gens qui jouent surprise là tout, c'est lui qui gagne, guys. So, nous allons commencer. Ça, c'est 0. Montrez 0. Ça c'est 0, guys. Game ouvert. Nous allons ranger. On a ranger. Qui côté on va commencer à mettre? Biga au tomber, non? Game bête là. Nous pas mettre côté bien frapper. On va mettre en bas ça là. Pas voir bon là parce qu'il y a pas courir ensemble. Mettez en bas ça. En bas. Bon, aide-moi, monsieur. Gade, yo ouvert, oui. Ok. Qui joue aujourd'hui? What day is today? Easter. Yes. Say happy Easter. Happy Easter. Okay, guys, jeudi c'est Easter Sunday. And then nous avons un challenge pour nous, ok? Est-ce que anybody a une idea qui ça nous va le faire? Yes. What? An Easter hunt? Yes. Okay. So nous. You're gonna find candy. Yeah. So nous devons chercher tout côté pour nous joindre candy. So there's a prize. And then give a prize, Nali. The gold one, it has money on it. Yeah. Okay. So whoever find the gold one get money. Ça c'est bag nous. Hi, Marvin. Whitney. Anywhere? I will show you. Wait, don't go yet. Each one get one. Okay, now stay here. Fix your bag now. I'm gonna park. The oldest one. Okay, wait. 1, 1, 2, 3, go. Go Naya, go Naya, go Skyla, go Rihanna, go Naya. Get it right, Naya, get you. Now come, get it. Now look, come. Yes, come. Look Naya, you have one here. Yeah, you have one here too. You have a lot. Wow. Yeah, come on. Come on, guys. Come there. Look. There's one here. One with her on this side. Come, guys, go. Go, Naya, look. There's no more. They took them. You guys took everything? Wow, you got a lot there. Let me see what you got. Oh, Brittany Bajana, you know. Let me see. Brittany Bajana, what are you calling? You said this side. I told you on this side only. Let me see. Now I'm gonna feel through it. Skylar, get more? Let me see Skylar. Oh, Skylar won. Oh, she'll tell to you, right? She'll tell him Skylar won because look at the little Give him a good luck. Marvin, let me see Brianna. Brianna, Skylar, let me see you dance. Oh, oh, you get with me? Y'all gonna have to share. Okay, Marvin, so very good long. $1. Marvin's got $1.
Ma vin jeno do la. Britney va jeno ye, guys. Britney ale sou lot bo. E nou di se tout bo sa, we. Nou di only this side. She was running. Ah, you okay, baby? You want to share? Okay. That's what you got? Let me see. Oh, you have a lot of candy. Oh, Brianna. Skylar. Naya, let me see. Ooh. How many candies do you have, Mama? Who's that for, Brianna? That's yours? Let me keep it. Make it bio, no bio. Okay, good. First is Brittany and Aiden. Give them more. Brittany and Aiden. Oh yeah, Brittany, Aiden, Marvin's. You got 4, baby. Guys, nou tourne encore. You pral jouer Squid Game. You can't slip if you're Konya yo pral jouer Squid Game, guys. Chacha pral di yo ki jan game nan You apye. can't move at all. E yo deja kon sa yo pral fe. So yo pral jouer game. Rete gade. Chacha di kon game nan, so yo pral jouer. 2, 1. Okay. Green light. Red light. Green light. Red light. Auntie, you're gonna get out. Stop moving. Auntie. Green light. Red light. Aiden, you're out. Green light. Red light. Skylar, you're out. Mommy, you're moving. No, green light. Red light. 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 Green light. Green light. Red light. Marvin, you're out. Marvin, you move your hand. Marvin, you're out. Brittany, you're out. Green light. Red light. Mommy, you move your head. Naya, you're out. Green light. Red light. I saw you. You're out. Auntie, you're out. Green light. Red light. Green, red light. Green light, red light. Green light, red light. Green light, red light. Auntie, you're out. Green light, red light. Green light, red light. Green light, red light. Hey, Mama. Hey, guys. Hey, Malaysia. Ça c'est Malaysia. Moi c'est di ben. Hey, petit Chacha. Oui, Chacha Kimbel là. Depuis Chacha vini c'est li maman. Il remel.
Si moun yo mande si m'ka fon l'autre petite pour yo. À cause des bébés, yo mande bien laver. Oui, puis yo vole bien laver. Hey maman. Malaysia, look at auntie. Hey mami. Auntie. Hey mémé. Dis là c'est mémé m'a prélé oui. Yeah, but c'est ça que je me dis après les Yeah, mémé. Hey mami. Mais Grace, mais don't Hey mami. Oh, Grace non plus facile. Bah quand il me lève j'avoue. Hi Grace. Hey mami. Hi. Hey. Let's go, let's go, let's go. hug your best friend. Mais we Go going hug your outside. best. Oh, yeah, by there, huh? Where you going? I'm going home. You going this way? No. Guys, não pode aller, so eu pode dire cozinha eu aller. Op, Miss Eden. Eden de la testemunho. Eu vai aller, não? Eu dis, por que ça eu vim e pipi aller lá mesmo. Eu deveria ter plus. Oui, eu deveria ter plus temps, eu vai aller. Brianna is not happy. Come on. Go. Amo ba faire hug. Va. Go hug. Give me a hug too. Oui. I'm gonna miss you. Oh. Leisha. L'abdomen ou bien la gade? Cheers. Bye, mémé. Go say bye to auntie. Ok. Map devant. Chacha qui benaya, hein? Gade, nous pas quand on fait photo même, non? Bye, guys. Bye. Bye, guys. Love you. I'll see you again, okay? Love you too. Allez. Bye. Oh, ma petite piton, yo. Bye. Bye, mémé. Oh, l'abdomen. Bye, Nana. Love you. I'll come see you. Shasha. You want to use it? Guys, nous tournons. Nous la caille. Ça me vient pour nous. Nous à peine arrivé là. Nous à peine arrivé qu'on nous voilà aller la caille là. So, nous te voyager en bien. Même si bis n'a pas un peu le temps en route, mais nous voyager en bien, nous tournons bien. So, me dit bon Dieu merci pour ça. So, merci guys. Parce que regardez la vidéo. Hein? Là aller guys, là aller. Quand il pour aller Miami le voir le connaît. Ok guys, so nous cas c'est moi et celle qui est toujours là, comme nous connaissons, bon je dis à ces derniers jours pour mal pour madame moi. Et à petit mounio. On a fait manger. Bon bah faire manger. Même t'es jugé bon qu'on est à venir à Gangou. Ça c'est KFC. Salon. Acheter French fries. Acheter des bails ça yo. Et puis acheter mashed potato. Et ça c'est chicken li gen là bit, bol ça. Il plein chicken. Acheter
pomme de comment on a mashed potato? Pomme de terre, ma pomme de terre comme ça. I fries, ça yo. Ok. Oh, yes, tout ça c'est pour ça biscuit. Tant qu'on petit pain, biscuit. So, ok. Mal prend yo. L'aime rive là, l'aime fini, l'aime fini m'a just. On bel pas loin. On 2-3 minutes, on 5-4 minutes. So yo 2 minutes temps là déjà. So yo te but m'a courir le prend et puis m'a venir. N'a pas surprise là. Alright? Let's go guys. Come on. You can just pour up. Come on, come on. Come on. Come on. Alright guys, nous na caméra. La machine. Yeah, machine. Nous na caméra. Camera? Yeah. How? How? Okay. Yeah, so yeah, mais moi je m'achète pour nous, me connais la plan pour. Wow, good. So me Ça fait connais. 4 ans là. Yeah, so Hi guys. Oh, bon girl. no I know I'm behind. Oh, ça va vlog moi. Guys, ça Yes, nous fait vidéo pour mettre dans vlog moi. Yeah, pour m'ajouter dans vidéo belle, on me connaît vidéo à 3 minutes parce que vidéo belle ou pas qu'on long. So Parce que ça m'aime pas me faire vidéo long, on va ça Il va me parler parler. en fil. On va faire vidéo long guys. So on souhaite nous aimer. alright guys, so welcome home. Thank you. So kala te son genou, te son genou. tout. Kala te quiet guys. I was scared. On content. Scared. Bon, No. c'est TikTok pour faire. No, I'm couché en dedans sometimes I'm be like so si ton moun ki te m'ta balè parce que every time something yeah, come see like I walk there they know I feel like sometimes I heard some voice. Daddy, I'm like damn man. So that was sad. But I'm glad you're back. Next time I'm supposed to be here. No, next time I'm gonna be here, man. Yeah, for sure. I will be here. Non pa kap lan, ki pa bon. So, alright guys, sa yon video bel ou an, so, mte chwazi fè ou plezi. Guys, ya hungry? Alright, so, let's eat. Okay, so, I don't know. Like the regular McDonald's fries. The other one? Yeah, the other one. Oh yes. wait guys. Wait. What is that? Not this one. Do you want mashed potatoes? Yeah. Do you want it with the sauce? No? No? Fries? I want my mac and cheese. Manje. Yes, manje. There's no form, it's not. Mommy, you like biscuit? Yeah. You don't like biscuit?